Kazo batiki diba Revelation Christian online radio ribafunanga banda ribafunanga ndira ya budi ndira ya banda one rikubatanga nditsa matekwana ndiba na musiri kore kane poni baba kone mutichirisi wa Revelation Christian online radio kaba fibotanga nditse ya khaayo karali bana tibuso zina banyako tibutsa khaayo bana shine banyako sibutsa samahasho wa Revelation Christian online radio botanga nditsiwa basimusukera kune batitsumba makhoba tichirisi ba Revelation Christian online radio robatambera ruwe imbo hapa rufulo dagada achikori Golgotha Golgotha kaba dorotoro no futirwise phanda ho rwimbo ritokono vhuya hapa richiba budza mutechelesi uri ritobari chiko amba na afiyo mafungo ani akusikera kune aritira thodza mafungo khati khashango la borine rune di mafungo ane nena bone kuti yo amba hayo ndiyabuyo skali Barachiresi ba Revelation Christian online radio kabatsina ndipfirechidze chiakale ndikuwana na khale paka khasho ya Revelation Christian online radio ndinne mtumbuli khati na mthomi wa radio heyi ya Revelation Christian online radio ndikubatakana mandekwana dwala na musi bana Bram Richo the MC Richo khati ndi chikori robatambela lwimbo hapa doni warufuno dagada achikori achikosukelone asiyabari Golgotha ndihunera rulwa kone miwalo ndihunera rulwa kone zidi haje Golgotha musi Yesu Kristo achisukela kune abambiwa khati achirifera achikofera nenabone urushikele kune rachidziwa mtechelesi wa Revelation Christian online radio risuza mudinga manda hezo Zwine radio libore Kristo osukela ke arifera tena na tsipambana urikaka malopa awe risikele kune ratanzwa zvibiza shirothe hone achipikwa chauri Kristo abambiwe nduri mudzimu bona belesa chango bawanori rikuchinya ribaita zvibi vanhu ndikune ndirume murwanga begwa ethe uri ayofera zvibiza watu bote nango Kristo ada abambiwa khati bachikopfa lwimbo holunga ruflodagada achikori Golgotha ndikune ra tusale ya ndese bateni khati sabana bamdzimu hone ndikunyago rijene kamafungo hayani akuti tratotsa mafungo khasi chango laborine linena bali chikosikera kune richikopfa aya maveve a Moria khati uchikopfi odopfarofi Moria uchitofuriwa hane pala jetsisi hone abapulukwane hodosikera yajeniwa hone ha uchikopfi usikera yajeniwa bosikera hiba kutusiwa hanige Moria nduni khulwane kana hanige khachibizo chulwane chinebo themasione a Africa abakubanganira hone ndihone haba uchikopizwa Moria hone hazo zino rikhowana mubigo wa uri bo bishop Vhari Lekganyane ipi Lekganyane bosikela bavisa mubigo wa uri arali habo bathu bosikela hiba jena abatswa hezo zwithu amapolisa asikela kune abalicha Bishop Lekganyane Bishop B.E Lekganyane ukusumbetsa uri udobana masiyando itwa ane asire abudika abo bathu bosikelo heba jena batswa ezo tshele dzobara hobani bagaba na mbuso ya uri hotswiwa tshele ifiyo mutshesi wa Revelation Christian online radio hotswiwa tshele ni abachikopada 7 million bone bakusikelo ne bazi 47 million bone bagaba na mbuso 7 million basikelo kune bayikubanganyisa hani khati bone basidiba uri nga during the lockdown kereke Vhari katina zeshisho yo Vhariwa Maria sukera kune yafuriwa bathu katina mavimba nabothe bani batswa basidiba uri Moria ndiphethu kune habada masheleni mara hone hautongari huna mamwe mafungo ane ababebe ane akupfara akhayo zo zwithu zwine zo itea hone hande ndikasiba kutse manjinga khaayo a Moria samu presenter wabo kana samhashi wabo mafungera baro bafarela one ndi heneyo richikori khabo batechelesi ngeyonda rushaka rwa hashu ma Africa burwa na bathu bothegeyo nda ana bachikonya guthusa khashoge uri ishikele kune yadelela khati ishikele kune ya developer khashoge ishikele kune yabanetshedza muledza kha FM khashoge ishikele kune yabanetshedza muledza kha online basidiba uri kuna bathu banje bane bosikela hiba kune yabangobonyama ngathani zizwa banyamisa mara fedzi ha radio yodera uri nena bone rishikela kune ra revive wa muyani khati na uri khati ribodi shikela kune ribone fungola mdzimu
huṅwe na huṅwe hune vhone vha vha hone nga tshifhinga tshine vha vha tshone nga tshifhinga tshine vhone vha vha khatsho kana nga hune vha khou swikelela hune vha vha ngaho. Hone ndi tshi khou shaka maAfrika vhurwa kha ri thusane u fhaṱa mutingati ri tshi fhaṱa Afrika feta ḽa manakanaka khathihi no fhaṱa shango ḽa vhorine ḽine ḽa vha South Africa ri ḽi fhaṱe nga vhuphara. Hone ya kha ri na vhathu vhane vha khou nyaga u ri thusa nga yo nnḓa lushaka khathihi na vhemi noṱhe vhoramabindu vhaṱuku na vhahulwane thikhedzo ya vheiwe sa lushaka ri a i ṱoḓa thikhedzo ya vheiwe sa maAfrika vhurwa ri a i ṱoḓa sa khasho yo rala khathihi na vha na khathihi na vhathu vho thomaho dzi kereke khathihi na zwivhidzo zwoṱhe zwine zwa vha hone ngo angaredza nazwo zwivhidzo ri a humbela thuso kha vheni ngauri hei ndi yone platform kana ndi yone radio ya religious ine ya ḓo swikelela hune ya ṱhaphudza dzi advert dza vheiwe musi na dzi conference khathihi na dzi event khathihi na dzi thabelo khathihi na dzi service dza nga maḓuvha ri a swikelela hune ra ḓo ni vhige ra ḓo swikelela hune ra ḓo dzi vhiga sa radio heyo buluwaho hafho nṱha ine ya vha Revelation Christian Online Radio. Ndi khasho yabo ke ndi khasho ine ya operator kha Facebook page ya dovha futhi ya operator haningei kha YouTube ya dovha futhi ya operator haningei kha internet. Zwino ndi tshi khou ri vhana vha mukala khathihi ri tshi khou ri kha ri thusane u fhaṱa mutingati ri tshi khou fhaṱa shango ḽa Afrika Tshipembe hone ha musi vha tshi sapota khasho hei vha khou ita uri khasho i fhedze i tshi khou thola ṅwana wavho. Ndi yone vhundeme ha khasho hei ndi ya uri khathihi vhone vha tshi khou sapota ṅwana kana khaladzi yavho kana muṅwe muthu a swikele hune a wana tshikhala tsha mushumo nga kha radio hei. Nṋe ndi tshi khou ri thikhedzo yavho lushaka maAfrika vhurwa a ri dzhieli fhasi hone ha tsivhudzo yavho a ri dzhieli fhasi mara ndi radio ine ya vhidzwa upfhi Revelation Christian Online Radio. We stand by the word of God, the true word of God. Zwine ndi khou ri lushaka arali vha tshi khou nyaga uri kwabarele sa dza khasho rine ri khou wanala hanefha ha Mutshakwekwwe 1412 khathihi fhasi ha municipal wa Makhado ri hone hanefha ndi tshi khou ri mashaka maAfrika vhurwa kha ri thusane kha ri anḓafhadze radio hei khathihi na mafhungo ane ra vha ri tshi khou swikela hune ra vha ṋetshedza hone kha vha swikele hune vha anḓafhadza nṋe ndi khou ri YouTube yavho rine kha vha swikele hune vha i subscribe ngauri YouTube yavho rine nayo i khou swikela hune ya wela kha dzi investment dzine dzi ḓo ri thusa musi hu tshi khou itea ṱhoḓa mafhungo kana hu na migwalabo ine ya vha hone ri swikele hune ra foda ra zwi ḓisa kha vhone vha tou vhona zwine zwa khou itea vha songo wango swikela hune vha tsheka tshiṱereke tsha musina tsho swikela i tshabva kha khasho hei tshiṱereke tsha musina ro swikela i ra tshi bvisela khagala nga kha radio hei. Zwino hu na mafhungo manzhi ane a kha ḓo itea hu na zwiṱereke nnzhi zwine zwa kha ḓo itea hu na zwithu zwine zwa kha ḓo itea nṋe ra ri khou ringeyo sa maAfrika vhurwa sa mashaka maAfrika vhurwa kha vha ri thuse sa ḓo dza khasho vhone vha nga vha tshi khou ḓivhusa uri vha nga ri thusa vho ri wana gai ri khou wanala fhasi ya Makhado municipality ha Mutshakwekwwe muṅwe nga muṅwe 1412 ndi house number heyo hone ya vha tshi nyaga u tou ri founela rine vha khasho hei vha nga swikela hune vha ri founela kha number phone dzi tevhelaho 071 243 1657 071 2431657 kana vari kwamela kha imwe number phone 072 123 1189 072 123 1189 ndi dzone number phone dza khasho dzine dza shuma 24 hours hu na zwiṅwe zwine vhone vha khou nyaga uri thusa ngadzo mashaka maAfrika vhurwa kha vha swikele hune vha ri donata vha tshi ri donata donation yavho ri a i veluwa hone donation yavho ri a i funa uri ri fhaṱe shango ḽa maAfrika vhurwa uri ri sikele vhathu mishumo nga kha khasho hei. Nṋe ndi tenda uri ndi na vhone muthetshelesi ngeyo nnḓa ri ḓo swikela hune ra ṱhaphudza u fhaṱa heḽi shango ḽa vhorine kana ri ḓo swikela hune ra ṱhaphudza ra thola vhathu kha community ya vhorine hone ndi tshi khou ri vha songo i nyadza khasho hei yo no swikela hune ya ṱhaphudza vhatevheli vha vhalaho 1500 na above ndi khou amba vha dzi like khathihi na dzi followers dzine dza vha dzi tshi khou ri tsha haningei 1600 ndo vha ndi tshi khou ri ngeyo sa lushaka kha ri thusane u fhaṱa mutingati hoyu hei ndi radio yo no thomiwaho ende ina bono ina vision i khou ya phanḓa khathihi vha songo hangwa YouTube yavho rine yo no vha na subscriber dza 12 khathihi na viewers dzine dza vha dzi tshi khou swika more than 2000 nda ndi tshi khou ri vhana vha mukala khathihi shaka maAfrika vhurwa kha ri thusane u fhaṱa mutingati wa shango heḽi ḽa vhorine ri ḽi bveledze nṋe na vhone ri nga bveledza shango heḽi ri nga bveledza community yashu ra sikela vhaṅwe mishumo vhane a vha khou shuma khathihi na avho vhane vha dzhielwa fhasi ri ḓo swikelela hune ri ra vha dzhiela vho nṱha khathihi na corruption
dza khou itea kha shango nṋe ri khou sa mashaka ma Afrika vhurwa kha ri farane ri vhe tshithu tshithihi ri fhaṱe shango ḽa vhuḓi shango ḽa manakanaka ndi vha funa nga maanḓa nṋe MC wavho Bram Richo Richman mufunzi wavho khathi arali vha na dzi party minyanya na zwoṱhe zwine vha tamba ndi ri tshi vha tshimbidzela mushumo sa mbi ya khasho ine a ri ḓuri u swika ngafhi nṋe ndi tshi khou ri vha nga swikela uri vha ri kwama kha namba phone dzi tevhelaho 071 243 1657 071 2431657 khathi ndi tshi khou ri lushaka ma Afrika vhurwa ri khombela thuso nga yo nnḓa kha vhane vha vha na mabindu vhane vha khou nyaga u anḓafhadzela mabindu avho vha na advert kana vha sina ri hone sa mbudza khasho u swikela hune ra vha fha service yo khwaṱhaho khathi service yone ya vhathuni not service yo no dzula kha tshiṱitshi fhedzi service ine ya kha shango ḽoṱhe service ine ya gidima na media dzoṱhe service ine ya gidima na dzi Facebook page ndi Revelation Christian Online Radio ndi yene mutubuli wavho hoyo brother Muricho kha vhane vha vha na dzi business vha khou nyaga u swikela uri vha ri sendela dzi advert dzavho vha nga swikela uri vha ri kwama kha Revelation Christian Online Radio @gmail.com no full stop no capital letter Revelation Christian Online Radio @gmail.com no full stop no capital letter vha nga swikela uri vha ri kwama muthichisi nga yo nnḓa ri ḓo swikela hune ra vha thusa khathi na u bveledza mabindu avho khathi na u bveledza shango ḽavho rine ḽi dovhe ḽi vhe shango ḽa mulalo shango ḽa manakanaka line nṋe na vhone ra ḓo ḓihudza ngalo kha ri ḓo dovha futhi ri vho ḓigidimela luimbo honolo ndi vha sia na luimbo holu ri ḓo ṱangana ḓuvhani ḽa matshelo.